ikintu kimwe giteye ubwoba, akabona Imana iramwihoreye akagira ngo ihwanye nawe, akiyongeza kabiri, akiyongeza gatatu, kane, gatanu, gukomeza, Imana ikamwihorera, hanyuma akagira ngo ihwanye nawe, kugeza ubwo umuntu asigaye afata undi mugenzi we arusha ubushobozi, kubera ko azi ko wenda ntaho yavugira, ntaho ntacyo yamutwara, akamugambiriraho imigambi, akamuha itariki n'ukwezi, akamugenera igihe cyo kubaho, kandi Imana yamuremye ihari. Ibaze, mbese uri umuntu ukomeye ugakandagira umuntu woroheje, kuko kugutinya no kugira ngo arebe ko yoroherwa n'ubuzima, akakubwira ngo ihangane basi urebe ikirenge cyawe kiri hejuru y'icyanjye. Nawe kubwo kwishongora no kwiyemera, ugafata wa muntu ugaherekera mu mukingo, ukeka ko amarira y'uwo muntu Imana izayirengagiza, ukeka ko agahinda k'uwo muntu Imana izakarekeraho. Imana ifite ahantu ibika umujinya wayo, ifite ahantu ibika umujinya wayo, ugakora ikintu kimwe ikakwihorera, kabone n'aho wagira ngo ntiyabyitayeho, ariko igihe kari agacuma k'umujinya wayo izagapfundurira, ibintu bizasobanuka, ibintu bizasubirwamo, ibintu bizahindura isura. Abantu bamwe na bamwe bararengana umunsi ku wundi, hanyuma abakabarengeye cyangwa abakabarenganuye ugasanga ahanini mu bo barenganye, noneho naho bakavugiye ugasanga ukuboko kwa ba bandi babarenganya n'ubundi kugerayo kurenza uko wa wundi yahagera. Urakeka ko uwo mujinya w'Imana w'abantu bataka bababaye, abantu barengana nka gutya, ukeka ko ahantu ushyira umunsi ako gacuma yagapfunduye, urumva ibintu bizoroha? Niba ufata umuntu, ikiremwa muntu Imana yaremye, mwese yarabaremye, ukamugenera iminsi, uri umwana w'umuntu, uri ikiremwa nkawe, ukamupangira isaha n'isegonda umuntu agomba kumara. Imagine Imana ihari yicaye mu ijuru, Imana yamuremye nawe ikakurema ihari, kubone niba yaraguhaye ubushobozi, ikaguha ubushobozi nyine n'icyubahiro muri iyi si, ugiye kwigira Imana, ugiye kwisimbura ku ntebe yayo. Imana yarababaye, Imana ibabajwe n'imigambi n'imigabo n'imigambi abantu bafite. Agacuma k'Imana, agacuma k'umujinya wayo nigasandaza, nigapfundura, izahera kuri cya kindi, bya bindi byose bikurikiranye, ubundi ibisuke ku wayibabaje wese. Icyo gihe nta mpuhwe n'imbabazi zaba zigihari.